Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi kuri channel yacu Umubanji TV. Tubonereho akanya ko kubaha mwaramutse aho bukeye abandi nimwiriwe bitewe na buri mugabane w'isi wabuherereyemo. Turabasuhuje cyane nako tubaha ikaze kuri channel yacu ya Umubanji TV. Aho turi kuwa gatanu ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Kuba Adventiste umunsi wa karindwi tubifurije kutagira isabato nziza dore ko benshi mwamaze kuyitangiraho muherereye. Atari Adventiste namwe tubifurije kugira weekend nziza, intangiro za weekend nziza. Mukomeza kugira amahirwe muri gahunda zanyu zose. Reka tutarabagezaho incamake y'amakuru, tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kwibandaho muri incamake y'amakuru ngufi. Turahera muri Uvira aho abanyamurenge bakomeje gukorerwa iyicarubozo no gutotezwa. Hanyuma tubabwire ko zangabo zari Uvira zaraye zivuye Bujumbura zikaja Uvira. Ubu nuko twamaze kumenya icerekezo cyazo, turaza kukibabwira muri izi nkuru zirambuye. Naho Rugezi tubafitiye inkuru kuhava ni muri Fizi aho ababembe bakomeje gutakamba barira cyane. Gatogota imisozi ya za Rubarika igitero ca Wazalendo barabagerageje kuza kugaba ibitero muri centre ya Kamanyura ariko ntibyaje kubahira. Naho mu mujyi wa Uvira ukomeje kubera nk'umutekano muke utewe na Wazalendo aho baraye barasha amasasu menshi muri quartier ya Karundu. Hanyuma tugarukiye ku nama iri kubera Goma, ni inama y'iminsi 3 iri gukogwa na Madame Bintou Keita uhagarariye umuryango mpuzamahanga wa Nations Unies muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ku munsi w'ejo yakorewe uruzinduko muri Goma. Twaza kubabwira iby'inama. Hanyuma muri Kamituka nuko abamotari bigaragambye bamagana Wazalendo, turabwira ico bari guhora Wazalendo. Reka tugarukiye mu nkuru zacu mu buryo burambuye muri Uvira nuko nyuma yaho abanyamurenge bakoreye ishwa rubozo benshi bakaba bafunzwe, abandi bakomeje guhohoterwa bafungwa bazira ubusa. Kwejo bundi murabizi ko ejo bundi bafashe abanyamurenge babanyagutwa ubwo bari bafashe imisozi batashe, ndetse abandi baje gukorerwa iyicarubozo barakubitwa basatugwa imitwe. Ibi kandi babikoze isi iri kubireba kugeza ubu ngubu ikaba ntacirakora kugira ngo abantu bafunzwe aho banafite gahunda yo kubereza Kinshasa nta kivugira bafite. Mu by'ukuri abanyamurenge barariya bari mu kaga gakomeye, tukaba tukomeje kubatabariza. Tukiri nanone muri Uvira nuko kwa Swima zangabo zari zuzuye amakamyo ane zavuye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, twaje kumenya ko zerekeje kwa Swima. Izindi ngabo nyinshi z'abarundi zaciye mu kiyaga ca Tanganyika zerekeza mu mujyi wa Baraka aho bafite gahunda yo kuja kugaba ibitero za Rugezi, dore ko batarava kwizima bakicumva ko bakora gahunda yo kuja gukomeza kugaba ibitero mu banyamurenge. Nawe tukiri kuri izi nkuru za Rugezi, murabizi ko mu minsi ishize habereye imirwano ikomeye yaje kugwamo ingabo z'abarundi ndetse inyinshi zifatwa amateka, abandi benshi barakomereka. Aho mu bwoko bw'abembe batuye muri territoire ya Fizi bararira ayo kwarika. Ikibateye rero umuborogo mu ntambara yabaye za Rugezi, murabizi ko M23 na twirwaneho bakoze akazi barasaba ikomeye. Abembe bakomeje kurira kubera inkomere bafite hariya ko ari nyinshi, bakomeje gutaka dore ko ibo bafite uwo batakira ariyo leta yabahaye intwaro ngo bice abanyamurenge bose babamare. Hariya kandi hanaguye ingabo nyinshi z'abarundi. Reka tugaruke rero za Gatogota mu misozi ya za Rubarika. Abazalendo na FDLR n'ingabo z'abarundi na FARDC bagerageje kuza ngo bagabe ibitero mu bice bya centre ya Kamanyura. Ibi rero bakaba bakubiswe bakubitirwa imisozi ya za Rubarika bataragera hafi na centre Kamanyura. Angaha rero ngo bari muri gahunda yo kugerageza
uburyo ngo bakwisubiza isantere ngo bakazabona uburyo biborohera kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu. Naho muri Uvira, tugarutse kandi muri Uvira ku munsi w'ejo, abazalendo barashe amasasu menshi bayarasa mu gace ka Kavimvira, ni muri quartier ya Kavimvira. Murabizi ko hariya naho hamaze kuba nka Goma ikiri mu maboko ya FARDC, niho buri munsi buri joro hararaga humvikana urusaku rw'amasasu, aho barasaga buri munsi bakarasa ubudahwema. Ibi rero nibyo byimukiye Uvira, aho butakwira hadapfuye abantu cyangwa ngo bareke gusahura abaturage, bareke kubica. Ibi rero nibyo biri kuba mu mujyi wa Uvira, aho abantu benshi bakomeje gutotezwa n'abazalendo, aho abantu benshi bakomeje gupfira. Hanyuma reka tujye muri Nord Kivu, aho ingabo za M23 muri teritwari ya Rucuru ikomeje gukorera operasiyo abazalendo na Maimai CMC ndetse na za FDLR hariya mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. Reka rero tujye mu mujyi wa Goma, ahari inama yari iteganyijwe kumara iminsi 3. Ni inama iyobowe na Madamu Bintou Keita uhagarariye MONUSCO muri Congo, cyangwa se uhagarariye Nations Unies muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubwo yageraga mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo, akaba yari itangazamakuru cyangwa ataragize ubushake habe namba bwo kuganira n'ingabo no kuganira n'abanyamakuru kugeza n'uyu munsi akaba ataganira nabo. Uyu munsi rero habaye inama ibera muri hoteli ya Serena hariya mu mujyi wa Goma. Inama rero nubwo abanyamakuru batayibamo ariko babemereye uburenganzira bwo kuba bafata amafoto. Iyi nama rero ikaba yabereye mu ibanga rikomeye, aho bangiye abanyamakuru kugira icyo batangaza. Uyu mudamu rero Bintou Keita akaba ashinjwa kuba yarabogamiye cyane ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ubwo yatangaga amaraporo atandukanye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Yatangaga raporo usa kaho abogamiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Nanone yanyuzagamo rimwe na rimwe agashimagiza igisirikare cya M23, akavuga ko ari igisirikare cy'ikinyamwuga. Ibi rero kandi bikaba byerekana ko nanone kwirwanaho bigira akamaro. Abo yitaga abanzi yaje rero aza mu mwanya bagenzura, cyangwa se aza mu mujyi bagenzura. Amakuru atugeraho aremeza ko iyi nama irangiye nta mwanzuro ifatiwemo cyangwa habayeho kutumvikana ku mpande zombi. Amakuru atugeraho aremeza ko uyu mwanya iyi nama irangiye hariya mu mujyi wa Goma, impande zombi zitagize icyo zumvikanaho. Madamu Bintou Keita akimara gusohoka mu nama muri Serena, yanze kugira icyo atangariza abanyamakuru bashaka kumukoresha ibiganiro. Amakuru atugeraho akemeza ko impande zombi ibiganiro baganiriye nta mwanzuro zabashije gufatirwa. MONUSCO yasabye ngo kuja mu bice byose bigenzurwa na M23, kandi ngo ikabijamo yitwaje intwaro zabo. Ibi rero byatumye uruhande rwa AFC M23 na Twirwaneho batabishima cyangwa se batabishigikira. Basubije Madamu Bintou Keita bamusubiza ko igikorwa yakoze cyo kwifatanya na FDLR ubwo bashakaga kubohora umujyi wa Goma, igikorwa yakoze cyo kurasa ku ngabo za M23 bakabarasaho bari kumwe na FDLR yasize ikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Ibi rero bababwiye ko bahise babatakariza icyizere, nta bindi baganira nabo. Reka tujye Kamituka. Kamituka hakomeje kubera imyigaragambyo ikomeye cyane. Ni imyigaragambyo yakozwe n'abamotari hariya muri Kamituka.
aha rero baramagana abazalendo bakomeje kubakorera itotezwa. Abazalendo bakavuga ko abamotari bakavuga ko wazalendo bakomeje kubahohotera ubwo bakora ubucuruzi bwabo, barabafata mu gihe babikoreye imizigo yabo bakayihambura, bakabakubita, yewe bakabasaba ko babatwara kandi nta n'amafaranga babishuye. Ibi rero byarakaje abazalendo batuye muri kariya gace, bituma bakora imyigaragambyo, batwika amapine mu mihanda. Ibi rero bikaba byerekana ko wazalendo rwose nta kamaro